ukurikiye Umuhuro Sports TV. Niba warakoze subscribe nakubwira ngo warakoze byose ni by'agaciro. Reka duhere kwitwa Bukayo Saka mbere ko twinjira ku bakinnyi Arsenal ishyizemo imbaraga cyane. Fabrizio Romano, Ben Jacobs, David Ornstein bamaze gutangaza yuko uwitwa Bukayo Saka amaze kwemera kongera amasezerano azamugeza 2031 ari umukinnyi w'ikipe ya Arsenal. Bukayo Saka amasezerano y'imyaka 5 akaba yemeye kuba yayashyiraho umukono kabisa. Uyu muhungu watangiye gukina ikipe ya Arsenal 2018 avuye muri academy agakomeza kwitwara neza, haba ku ngoma y'uwitwa Unai Emery akazamuka Mikel Arteta nyine bakageza n'uyu munsi aho bafite n'ikibazo cyo kuba batwara igikombe cya shampiyona ndetse n'ibindi bikombe bigiye bitandukanye. Ubu rero ikintu kigezweho nuko nyuma y'igihe kirekire bivugwa Bukayo Saka finally agiye kongera amasezerano mu kipe ya Arsenal. Bimaze kwemezwa, amaze kuba yabyemera, agiye kongera amasezerano y'imyaka 5 azamugeza 2031 akiri umukinnyi w'ikipe ya Arsenal. Bivugwa yuko ashobora kuza kuba umwe mu bakinnyi bahembwa amafaranga menshi, nataba uwa mbere ashobora kuza kuba ari nk'uwa kabiri, ariko mbona yuko Bukayo Saka ashobora kuza kuba uwa mbere uhembwa menshi nyuma y'uko twa Kai Havertz nawe uri mu mafaranga menshi kabisa mu kipe ya Arsenal ndetse n'abitwa Gabriel Jesus. So aka kanya rero bamwita Bukayo Saka, umuhungu wavukiye mu gihugu cya Nigeria ariko akaba afite amamoko mu gihugu cy'Ubwongereza. Bukayo Saka ni umunyanigeria ariko ukina ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, nibwo wabyumva neza. Rero uyu muhungu akaba amaze kuba yakwemera gusinya amasezerano azamugeza 2031, bamwita Bukayo Saka. Icyo wamenya nuko Bukayo Saka afite amasezerano azamugeza 2027. Urumva rero yuko Bukayo Saka kabisa amaze kuba yaba kabisa umukinnyi usinya amasezerano mu kipe ya Arsenal nyuma yuko abandi bose bagiye basinya, bitwa ba Saliba, bitwa ba Gabriel, bitwa ba Lewis Skelly, ba Ethan Nwaneri. Ubu ngubu barimo baravuga uwitwa Julian Timber nawe biri hafi cyane. So Bukayo Saka ku myaka 24 akaba rero imyaka 5 ikaba igize gute, ikaba imaze kwikubitaho ari umukinnyi w'ikipe ya Arsenal kugeza 2031 ari umukinnyi w'ikipe ya Arsenal. Bamwita Bukayo Saka kabisa. Ni inkuru ishimishije kabisa, kubera yuko Bukayo Saka ubona yuko nubwo wenda hariho ideni agifite ikipe ya Arsenal ku kijyanye no kuba batwara ibikombe, ariko ubona yuko ibindi byose asabwa nk'umukinnyi agerageza kuba yabikora neza. So uyu muhungu rero Bukayo Saka amasezerano y'imyaka 5 amaze kuba yayemera. Tuve kuri Bukayo Saka twerekeza kwitwa Maguire w'ikipe ya Crystal Palace. Maguire w'ikipe ya Crystal Palace niwe kapiteni w'ikipe ya Crystal Palace, akaba akina ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Biravuga yuko rero ngo ikipe Arsenal uyu muhungu imyaka 25 bona yuko Arsenal ngo irimo kureba uburyo yamusinyisha. Arsenal irimo gana na camp y'uyu muhungu kugira ngo irebe uburyo yamutwara. Biravuga ko rero ngo ikipe ya Liverpool, Man City imushaka, ariko ikaba ishobora kuba ikaba imukurikirana nyuma y'uyu mukino. Arsenal ikavuga iti ese Arsenal nyuma yuko Arsenal ikinye na Liverpool bakavuga bati se witwa Pierre Nkapi imvune ye, ariko iyi nkuru yasohotse ku munsi w'ejo isorwa n'umugabo witwa David Ornstein. Bikavuga yuko ngo Arsenal irimo iratekereza uburyo yasinyisha Maguire w'ikipe ya Crystal Palace, ariko n'ikipe ya Manchester City ikaba irimo kumwifuza, ariko Arsenal yo yifuzaga ngo imuganirize irebe uburyo bakumvikana basinyane pre-contract, noneho abe yagira gute yasinya ikipe ya Arsenal mu kwezi kwa 6. Ubwo birumvikana yazazira ubuntu mu kwezi kwa 6. Rero Crystal Palace ikaba yakifuza kuba yamurekura kugira ngo babone amafaranga, batazamurekurira ubuntu. Iyo umukinnyi amaze kumvikana n'ama ekipe, iyo asigaje amezi 6 ku masezerano, mwabibonye kuri ba Trent Alexander-Arnold, mwabibonye kuri ba Jorginho, mwabibonye kuri ba Thomas Partey, iyo sezo irangiye ahita agenda nta kintu na kimwe ikipe ibonye. Crystal Palace kabire bikavuga iti twebwe abe macha tuyabone mu kwezi kwa mbere. Arsenal yo ikavuga iti twaganiza kampu ye bagasoza amasezerano muri Crystal Palace akazazira ubuntu mu kwezi kwa 6, ariko ubona ko byamaze gupushinga
byamaze kwihuta kuko aka kanya tuvugana kubera ko Pierre Nkapi barabibona ko imvune Lewis Sikeli mwabonye ko ari inyuma ari hasi pe Lewis Sikeli ari hasi abantu benshi bagiye bavuga ngo kubera iki ngo yamushyizemo ngo akaba atashyizemo Timba nibyo Timba nimero 3 yayikina ariko se reba igihe Timba maze adakina kuri nimero 3 ikindi bakavuga ngo Ben White yari gukina nimero 2 Timba agaruka kuri nimero 3 uzi ko ibyo bintu bagiye babishinja Arteta bakavuga ngo afite ukuntu ahenje kabakinyi mu myanya itari iyabo urumva rero yari kwisanga yakuye Timba kuri nimero 2 na Ben White yaza akaba ataba mwiza dore ko Liverpool ifite abasore bakora igakupo akaba ataba mwiza bikaba byagira gute byatuma Arsenal n'ubundi idatanga umusaruro nje neceza ko inota rimwe Arsenal yabonye ntiyo ngijyo kwicipa ya Liverpool kuko Liverpool ntabwo wajya aho ngo ujye kuvuga ngo urayikura amanota 3 ko wishakiye yari ifite igikombe buriya ibintu Dominic Szoboszlai yavuze nje mbona ari ukuri kuvuga ati ikipe iri champion tujye gukina ikipe ishaka kuba champion ukavuga bati rero Arsenal ni ikipe ishaka kuba champion ariko ni twebwe champion dufite igikombe twebwe tugomba kukidefanda so ntabwo Liverpool rero yakwemera kubona ayo nje mbona kubona none se nituvuga ngo Arsenal yanganyije na Liverpool ubwo Man City yanganyije na za Brighton tuyivugeho ibiki mureke tuzajye tunyurwa n'ibyavuye mu mikino tujye kandi ikindi tujye tureka kuvuga amagambo wenda atandukanye nyuma ya match kuko ntabwo Arsenal ntabwo byanga byakunda ntabwo yatwara igikombe hatabayemo utuntu nk'utu iyo ibintu nk'ibi bibayeho rero bituma ejo n'ejo bundi tazongera gukora yandi makosa Lewis Sikeli rero kubera ko yasubiye inyuma Pierre Nkapi imvune ye Karafiori murayibona ko nawe kugaruka kwa konje agasubirayo bakavuga ati Maghi bamuzanye byaba byiza kuko nawe hari nimero 3 yayitera so Arsenal David Onstein we avuga yuko Arsenal yifuza kuba yamusinyisha mu kwezi kwa 6 ku buntu ariko ngo bishobora kwihutisha iyi deal kuko Man City yo ishaka kuba yamutwarira hamwe ikamutwara vuba cyane nyuma yuko maze gusinyisha Antoine Semenyo wamaze no guhabwa nimero 42 yahoze yambarwa n'uwitwa Yaya Toure ubu rero Arsenal ikabivuga iti Maghi dushobora kuba twamutwara byihuse cyane nta n'ibyo gutinzamo sasa rero bakakanya tuvugana Arsenal irimo kureba uburyo yatwara witwa Maghi akanya kariko kose ushobora kuza gusa ukabona ngo deal done here we go Maghi abaye umukinnyi w'ikipe umuhungu ashimwe ikipe Arsenal kuri leadership afite agahora na Gabriel na Saliba na Timba ubona ko Arsenal none yawe ifite defense y'urutare pe ngo nyine Arsenal ubundi yari isanzwe ifite Mosquera Ben White ikaba ifite witwa kandi Pierre Nkapi ikaba ifite Lewis Sikeli ariko bongeyemo witwa Maghi byaba ari ibintu byiza nibwo sezo irangira nibwo bagira gute nibwo bareba uburyo bareba abakinyi bafite imvune ukuntu bakagenda babarekura Arsenal mbona yuko sezo itashobora kutazakomezanya n'uwitwa Ben White kubera ikibazo cy'imvune n'ibici no kutabona umwanya mbona Ben White azajya gushaka ahantu azajya gukina Arsenal bigize nk'ishabika twara igikombe mbona ko hari abakinyi bazasohoka pe so Arsenal rero ishobora kuba yagura abo bakinyi bakinisha imoso ikaba yabazana ibingibi rero bigahita bitwerekeza bigahita bidukura kwitwa Maghi bigahita bidutwara mu ikipe ya Newcastle tayari witwa Tino Livramento muramuzi cyane akina nimero 2 ariko akaba akina no ku yindi myanya igiye itandukanye Tino Livramento rero akakanya Arsenal irimo iramucungira firebe uburyo yamutwara reka tubyinjiremo turebe se bimeze biti duhite tuva kuri uwo ngo rero twekeze kuwitwa Tino Livramento twari dukomeje kuwitwa ba Ben White bashobora kuzasohoka sezo irangiye so Arsenal yinjiye mu rugamba rwo gusinyisha uwitwa Tino Livramento ni myugariro ukina ku ruhande rw'iburyo right back akaba rero afite imyaka 23 akaba akina ikipe ya Newcastle Arsenal irimo kumureba cyangwa kureba ko yazamusinyisha muri sama itaha ariko nanone kumukurikirana ariko n'amasezerano arashyirwaho umukono iri kureba yuko basinyana amasezerano hakiri kare kugira ngo irebe uburyo azamutwara mu kwezi kwa 6 uwitwa Tino Livramento Arsenal yo muri gahunda zayo ishaka kugira ngo nijya kugura umukinnyi byibuze yumvikane nawe ahubwo uwo mukinnyi azaze mu ikipe Arsenal muri sama itaha sineceza yuko rero umukinnyi ageza muri sama itaha ngo abacire uwawe gusa kubera Arsenal ibibazo by'imvune ifite muri iyi minsi yo yifuza yuko aba bakinnyi aba Maghi ndetse n'uwitwa Tino Livramento
ikaba yifuza kuba yagira gute yabatwara. Ese Arsenal iri mu murongo mwiza wo gusinyisha Tino Livramento na Maguire icyarimwe kandi bose ari abadefanseri? Ese nimara kuba yabazana irabazana muri kwezi kwa mbere cyangwa irategereza muri sama itaha? Icy'ingenzi ugomba kwamenya nuko uyu muhungu witwa Tino Livramento ni umudefanseri mwiza pe. Hari ikiganiro tugeze gukora mbabwira ba nimero 2 beza bahari, mvuga ni Arsenal ishobora kuba yashaka abakinnyi beza bakina kuri nimero 2 kandi bakiri batoya ku buryo bafatikanya n'uwitwa Julian Timber mu gihe Ben White uri mu myaka hafi 30 yazasohoka. Murabizi ko Arsenal umukinnyi w'imyaka 30 iyo usanzwe umufite akuzuza imyaka 30 akenshi Arsenal iramurekura. Ngira ngo murabizi niba ari umukinnyi uzi wagumye mu kipe ya Arsenal akarenza imyaka 31 umbwire. Bashobora kuba bahari wenda ikaba yarabaguze basanzwe bafite iyo myaka 29 wenda bagasinya nk'amasezerano y'imyaka 3, ariko ubundi Arsenal iyo isanzwe ifite umukinnyi akaba yarayimazamo imyaka irenze 2-3 akuza imyaka 30, akenshi na kenshi amahirwe aba ari make yo kumwongera amasezerano. None se mu bantu Arsenal cyangwa se mu bakinnyi Arsenal yakifuza kongera amasezerano, tureba ba Julian Timber, tukareba ba Ben White, ba Bukayo Saka, ba Gabriel, ba Saliba n'abandi bagiye batandukanye, ariko ntabwo turimo kureba witwa Ben White. Ikindi witwa Declan Rice ntabwo turimo kumureba mu bashaka kongera amasezerano. Ibyo nabyo tugomba kuba twabireba. Gusa Declan Rice kubera ko we amaze igihe kitari kinini mu ikipe Arsenal, we ntabwo twakwirirwa tumutera ko yasinye amasezerano y'imyaka 5, ubonekeza ko hasigaye nk'amasezerano y'imyaka 2 cyangwa 3. Ariko Ben White mbona yuko kuri sezirangiye pe, Ben White sezirangiye mbona azagenda nta kabuza. Akaba ariyo mpamvu Arsenal yifuza Tino Livramento kugira ngo afatikanye n'uwitwa Julian Timber. Ahubwo Arsenal ikavuga iti Tino Livramento dushobora kuba twamuzana ndetse n'uwitwa Maguire, ariko mbona ko deal y'uwitwa Tino Livramento na Maguire ziri serious cyane, kuko ntago ari za nkuru zirimo gutangazwa n'ibitangazamakuru by'aho ngaho bya fake. Wapi, birimo biratangazwa n'abantu bakomeye b'abanyamakuru beza ku mugabane w'Uburayi, kandi ubona ko inkuru zabo akenshi bazitangaje ziba ari ukuri. Cyane cyane ngo witwa David Onstein, we none inkuru yo muri Arsenal kabisa, inkuru yo muri Arsenal aba haryamye witwa David Onstein. So twese tureba abahungu niba ari buze mu ikipe Arsenal, kandi subscribe, turaza kuba tugaruka turebera hamwe. Hari abandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye, ariko ndashaka ku kiganiro kireka kuzajya kiba kirekire. Ndabizi iyo kibaye kirekire abenshi bararambirwa. So umuntu rero wageze aha ngaha kuri uyu munota, andika muri comment uti kabisa abo bakinnyi nabishimiye.